جنابندان و چهان رادیو دنگ گلدن باشگودارین هجه ایروسی هجوت می 2025 پنجشنبه بروکسل ساعت 12 لامده 14 امنو چند نوا روزه پیشکش بیکن دست پیکچن سرنو چین من Mustafa Karasu di bernameye Teybet a televizyona medya haberi de mijarên di rojevê de nirxand. Ji bo tevlîbûna meşa Alikül nê banga tevlîbûnê hat kirin. Rewşagirtiya nexweş Hatice Yıldız giran dibe. Cezayê darbêkirina Şerife Muhammedî hat betal kirin. دوباره دم باشگودارین هجم دست به برفریان و چین خودیکن اندام کنسری و براکیجی که مصطفی کراسو برنامه تیبت آ تلویزیون مدیا haberi de mijarên do rojevê de nirxand. Mustafa Karasu dibêje kes nikare vê pirsgirêkê bêyîrê bi rapor çareser bike. Mustafa Karasu nêzîkatiya lêhemberî rêberapo nêzîkatiya lêhemberî gelê Kurde. Karasu di berdewama xaftinên xwe de balkişan serbanxalan مافی ایوی مجارک کرینگه جالی دستلاتاری دولت باخچالی اردوغان بانگا کاتا کرن ریبرتی برسفدا او دبن هر جوره شرط و مرجن سربسته دا اقفن ده چاره سرکرنا پرسکره که نوها ده کسی مفته ریبر آپویه کس نکاره وی پرسکره که بی ریبر آپو چاره سر بکه رولا ریبر آپو ده سرکتنا وی پرسکره که ده دیار کره جبر ویه که ده وی شرط و مرج بگوهرن دولت باخچالی بخوا بحثا مافیه هیویه کرلی سوزین هاتن داین نهاتن به جیانین ریبرا پو هیناجی ده تجریت دیه بله هن هفدیتن هنه هفدیتن بشانده دم پارتی ره هنه و دو هفدیتن به پارزن آن رهاتن کرن لی اف هفدیتن تیرا چاره سرکرنا پرسکریکه که او خواستمزین ناکن جبر که اف پرسکریک جواکیه تنه دستلات علاقاتر ناکه مخالفت روشنبیران رخصین جواکا سیویل و گل کرد علاقادار دکه دناف گل کرد و ترکیه ده جی کسین که خودی نرینین سیاسیین جدا نه هنه دوی وانا جی نرینین ریبراپو بزانه بن دوی ریبراپو بوان رجی هفدیتنه بکه کاراسو وها درجی دا خافتنا خواه دخوازم ویجی دست نشان بکم نزیکاتیا لهمبری ریبراپو نزیکاتیا لهمبری گل کرده حتی که راست نزیکی ریبراپو نبن نکارن راست نزیکی مببن لجیه که راست نزیکی ریبراپو نبن ام نکارن تشتکی زیده بکن جبر ویه که نزیکاتیا لهمبری ریبراپو و هلوستو سکنامه دیار بکه اف جبو گل مجی و سایه و ریبراپو دوان شرط و مرجان دواره گرتن اوه ند آزاد نخبته لیوه لسر پیشفچونین پیواجوی باقفن او براستی ناکوکیه دوه هم رایا گشتی یا ترک و هم جی یا کرد ویه که زانبن گلو رایا گشتی یا ترکی چه لدسلاتاری به چه جیل مخالفت به دکاره به پرچه اکجه پرسکریکه و خواستمزن لازمه حتی راده ای که درفت خبات آزاده به هم هونه و درفت ندن و هم جی هر تشتی بخوازن ما تشتک ساده به وایه بلال روژافا ویه که بکه بلا قصده ویه که بیجه جیره و ها بیجه اوه چاوا بیجه اوه چاوا بانیخنا بکه دویالی ده روشه یا ریبراپو نها مجارا هری کریتیکه کاراسو اخافتن اخوه وها بداوی کرد ریبرتی ده بیجه دوان شرط و مرجان دانابه ده بیجه از نه آلی آزادی تکاکسی آلی آزادی جواکیمه ده بیجه از ده آلی خوشکو براتیا گلن ترکو کردم آلی دوماندنا و خوشکو براتیا که به هزاران سالانه ده دوممه دوی آلی ده دخوازه جبو شاره سرکنه پرسکریکان گاوار ناویتن بحث قانون انتگراسیون دموکراتیک و قانون آزادی دکه و گاوه دوی اف جی لبر جوان ورنگرتن تنه بالکشاندن آلیه چکان به آوایی که یکالی افاده کرنه و بیچاره سریه و ختماندنه دوی آلیده دوی به تواهی نزیکی پرسکری که ببن اره او آلیه که لی تنه نه اوه جبو واتدار ببه دوی به تواهی ورد دست کرتن گر شرطین و ورن به جیانین و گاوین مجارا به چکبونه و واتدار ببه Helseruka kecede ke Zübeyde Zümrüt
جبو مش هشت مجدار یا کلن بانگا بشتار بونه کر زبیده زمرد بیجه گر ام به درشمار برتیا آزاد درکتن آره دویل وی قاده دنگز سدان هزاری بلند ببه آرمانجا مش هشت مجداره یال کلن وکی نتن پروتسته که وکی ارکادیروکیه جبو که اف بیواجو به انجامه که ارنی بقده دوی ام بی گمان آزادی ره برتیه مسوگر بکن دیروکیه ده بیواجوین آشتیه بدهاتنه گل هف هر دو آلیان وک مخاطبین آزاد بک هاتنه زبیدن زمرد داویا خفتنا خود دبیجه دوکشینا کومن گری لاج قاد باکور به اینسیاتیف آشتی و بانگاره براپو انجام اصرارا لسر آشتیه دوی ریبر اپو بگیجه آزادی خو فیزیکی جبو هشت مجداره اف اصرار بگیجه آزادی دوی گل کرد لقادم به İnisiyatife yekitiya demokratik xabatên xwe didomîne delegên înisiyatîfê têkildarî xabatên xwe ji ajansê re axivên. Orhan Ayaz dibêje sed saleke polîtikayekî asîmîlasyonê heye û ev asîmîlasyon heta roja îro jî berdewam dike. Pêvajoya ku hêla Birêz û Calan ve hatiye destpêkirin hewce dike ku Kurd û Tirk bi hev re bijîn û eyniya Kurdan gavayîn giring avêtine da ku pirsgirêka Kurda sed salî bi awayekê demokratik çareser bikin. Mixabin tevî ku ev pêvajo nêzîkî salekê ye hatiye destpêkirin ji devletê tu gav navêtiye. Gülser Yıldırım jî balkişanser siyaseta bişaftinê û ev dişgotin. Tirkiye sed salin ve politikayı pektine legelê Kurd qet qebûl nekiriye. Gelê Kurd sed salê didî vê politikayı têdikoşe. Ji ber vê yekê divê em li ser bingeha azadî û wekeviyê li ser bingeha rastiyê nêzîkê jiyanê bibin û yekîtiya xwe pêk bînin. Zînet Dinçer jî dibêje ev têgihîşta serdest a takekesbûnê bi salan e serdest e û divê em demil de jê xilas bibin. Niha cîhanê me ji me xwe çêtir nas dike. Ew jî dibêjin ku em ne yekgirtîne ku em davakirina yekîtiya xwe de bi ser neketine. Wekî gelê Kurd heya ku em yekîtiya xwe ava nekin em nikarin bigêjin tu statûyê an jî tu encaman bi dest bixin. Ez dixwazim ku hemû gelê Kurd yekgirtî bin bê ku reng an ol lawan cuda be dema ku em yekîtiya xwe ava bikin em ê bigêjin her cûra hêz û statûyê. Çalekvan û rojnamevanên Silêmaniyêdan diyar kirin ku pêngava duyemên Agerî lajim û pêşketina pêvajoya aştê pêngavek gelekî girîng û mezin e. والله هنگاوی که باش خانم هیوادارم دولت ترکیهش ملبابو نتوی کرد کن نتوی کردیش بشکل دولت ترکیه و ابدان بنجه با نتویود زمان کشی بسیط بغاری جبهه کردن و آزاد بونی رهبر عبدالله وجلانیش بخد هنگای دهاتو بای زیاتر کنترل کابسه بس که گرتوبی دجمنای دروی نتوی کرد نتوانه و وەکو شاعیرێک من سرجەم لەگەڵ ئەو 25 گەریلەیەم کە هەنگاوی دۆمیان ناو بۆ ئاشتی هیوادارم کۆڵ نەدەن هەنگاوی سێم و چوارمیش بەدەوای بێ هەتا بڵێ ئاشتیە چەسپێ جێگەی خۆی ئەگرێ من پێم ڕێ ئاشتی بکەی لە پێشە ئایا ئاشتی لەزەی خۆی هەیە تامی خۆی هەیە سەربەخۆیی خۆی بەدواوەیە هیوادارم ئەم جارە بۆ جاری دووەم ئەگەر ئیسجابیان هەیە شتێکی باشە ئەگەر نەبوو ئەو گەریلانە یا ئەو شۆڕ جێرانە ئەو خەبە جێرانە ناویان ناونەنی هیوادارم بەردەوام بن بۆ جەولی سێهەم و چوارهەم هەر مسربن لەسەر دەواکردنی ئاشتی هەتا ئەگەنە ئەو مەبەستەی کە هەر هەمومان پێویستمان بە ئاشتی هەیە سەلماندیان لەگەڵ هەمان هەنگاوە سەلماندیان کە کورد هەمیشە حەزەکە ئاشتی لە ئامێز بگرێت بەعەکسەوە کورد نەک تێرۆریستە حەزی بە ئاشتیە ئەوە سەلماندیان بەڕاستیەکەی هیوادارم مسیر بن لەسەرمە بەردەوام بن لەسەرمە هەتا کورد سەرانی تورکیا ئیجبارەکەن ئەویش من شۆڕ بکاتەوە بۆ ئاشتی Hacer Xelîlî Yusuf xaftina li ser dagirkirina Efrînê pir dijwar e ez hîn jî xwe bê nefes hîs dikim. Hacer Xelîlî Yusuf piştî 30 salan ji girtîgehê derket derve û nihal rojava di axa azad de ye.
Yusuf ji anefer axivên şîroveyên girîng kirin di şîroveyên xwe de balê dikişine servan xalan. Şoreşa Rojava ji bo min cihê şahî û hurûmetê ye di heman demê de rewşeke pir hestiyar bû. Dîtina wêneyên rêbera polîser axa min hesteke dine ji ber ku ev hemû nirx bi ket û xwîna şehîdan hatiye bi dest xistin. Dibe ku hest bi temamî neyên vegotin li xwedîderketina li vê pêvajiyê berpirsyariyeke giran e. Hacer Xelîl Yusuf derbarê dagirkirina Afrinê de jî got axaftina li ser dagirkirina Afrinê pir dijwar e ez hîn jî xwe bênefesîst dikim. Wek jineke Afrînê xwe rexneya min a li hemberî gelê Afrînê wê vegerek bi rûmet be. Hacer Xelîl Yusuf di dawiya xaftina xwe de dibêje bi înisiyatîfa rêbera poj bo aşteke daîmî li hemû Kurdistan û rûşata navîn divê em berpirsyariyê xwe bicih bînin û ji her tiştî amade bin. Em dixwazin bi rêbertiya xwe re bi azad bijîn. Serkeftina xuşk û biratiya gelan û jiyana hevpar wê vegerek bi rûmet a Afrînê be. Jiyana bi rûmet di welatê me pîroz e. Rewşa girtiya naxweş Hatice Yıldız girantir dibe daxwaza li malê înfazê jî hatiye redkirin. Hatice Yıldız 76 salî gelek nexweşiyên wê hene û ji ber ku biriya PTT pere ji keça xwe ya di girtikiyê de şandibû hate girtin û bi 4 sal û 2 mehan hate cezakirin. Hatice Yıldız di girtîgeha Bakırköy'de tê girtin û di lîsta nexweşiyan ya îhade cih digere û rewşa wê jî her diçe giran dibe. Daxwaza wê ya dawî ji bo bikarana usula înfaza taybet bi bahaneya şert çêne bûne hatiye redkirin. Saziya tipa adlî ji biryar dide û dikare li girtîgehê bimîne daye. Gorê Hatice Alper Yıldız diyar kir ku şandina pere ji bo girtîgehê ne sûce û wiha got. Nexweşiyên dayika min berê hebûn û niha zêdetir bûye. Dayika min bi nexweşiyên astime û tansiyonê ye. Eger ciheke havadar û aram nebe dikare rewşê xirab re rûbirû bimîne. Hemû serlêdanên me hatiye redkirin. Keseke di vî temenî de nabe ku li girtîgehê bêgirtin. Em dixwazin ku di zûtirûn demê de were berdan. Li dijî rojnamevan û bernamevana Can TV Ezgi Sosyal êriş pêk hat. Dema rojnamevan Ezgi Soysal diçû mala xwe ya li navçe Ataşehîra İstanbulê 10 kesên ji malbatekî cîranê wê êriş kirine. Ezgi Sosyal giliyê êrişkaran kir û got nêzîkî 3-4 sal e ez li Ataşehîrê rûtinim. Wê malbatê derdora taxê qirêj dikirin û mirovê li vir dimînin aciz dikirin. Beriya niha jî êrişî min û bavê min kiribûn. Min hemû li cîmerê hem jî li şaredariyê gilî kir lê tu tedbîr nehatin wergirtin. Herî dawî bi armanca kuştina êrişî kirin. Min jî li ser vê yekê gilî kir lê derbarê van kesan de tu binçavkirin an jî lê pirsîn nehatiye dest pê kirin. Cezayê darvekirina Şerife Muhammedî hat betalkirin. Şerife Muhammedî di 5 Karna 2023 de li bajarê Reştê li mala xwe ji alî hêzên îtlaatê îstixbaratê ve hate binçavkirin û birin girtika Sine ya Rûşlatê Kurdistanê. Şerife Muhammedî xistin hücreya yek kesî û di dema lêpirsînê de îşkenceya fîzîkî û derûnî lê kirin. Destûr nedan ku malbat û parêzerên wê jî pêre hevdîtînê bike. Pişre birin girtikaha Lakanê ya Reştê. Doza Şerife Muhammedî ji alî yekemîn dadgeha şoreşê ya Reştê ve bi serokatiya dadwer Mahmud Elî Derweş Goftar hate kirin. Di çarê tirmaha 2024 de Şerife Muhammedî bi tuhmeta li dijî desthilatdarê derketiye bi derketinê hate ceza kirin. Di şazê tebaxa 2025 de Şaxa Suhu Nihan ya dadgeha bilind ya İranê cezayê dardekirine erê kir. Lê desteya bilind ya dadweriya İranê cezayê dardekirina Şerife Muhammedî bettal kir û ew bi 30 salî ceza kir. Parêzer Emîr Reîsiyan da zanin ku ew hewl didin ku carekê din Şerife Muhammedî were dadgeh kirin û daxwaz bikin ku azad bibe. Hêzên Ewlekariya Hundirûn salvegera 12 haniya damizrandina xwe pîroz kir. Fermandariya Giştiya Hêzên Ewlekariya Hundirûn li Bakur û Şatê Sûriyê bi boneya salvegera 12 damizrandina xwe daxuyanî goşand. Di daxuyaniyê de wa hat gotin Hêzên Ewlekariya Hundirûn saziyek netewê ye bi saya fedakariyên gel çûbûye bûye mertala parastina ewlehî û aramiyê û sütûnek bengehîna aştiyê civakê. Ji dema damizrandinê ve ji bo parastina mirovan parastina rûmet û azadiya wan û pêkarina aramiya
ya civakiyeti koşa. Ev hez dişer li dijî terörizm û suç û madeyên hişbir de xwedî roleke berbiçav bû û bi rihê adalet û berpirsiyariya zagon û qanûn sepandine. Ev sazî îro nasnameke netewê ya yekgirtî nîşan dide. Hemû pêkhateyên Sûriyê, Kurd, Arab, Suryanî, Asûrî, Çerkez û Êzîdê di nava xwe de dihewîne. Her wiha jin bi awayeke çalek di nava xebatên ewlehî û rêveberiyên yên cûr be cûr de cih dikirin. Em ê li ser şopa şehîdên xwe têkoşîna xwe ya ji bo ewlekariyê berdewam bikin heta ku aramiyê li tevayê axa Sûriyê pêk were. Ji sala 2014 haya niha pirsgirêka Mûçeyê karmendên Herêma Kurdistanê di Rojavê de û haya niha jî dewam dike bi taybet ji serdema Serokvezîrtiya Mesrûr Barzanî ve ev pirsgirêk her ku diçe kûrtir bûye û nehatiye çareserkirin. Derbarê mijarê de karmandên Herêma Kurdistanê gelek partî û hêz ji bo dengê xwe zêde bikin meseleya Mûçeyan tînin Rojavê lê jî bîr dikin sedema paşxistin û nedana Mûçeyên hikûmeta Herêmê bixwe ye. Cîgîrê Serokê hikûmeta Herêmê Qubat Talabanî jî di dema propagandaya hilbijartinê de bahsa pirsgirêka Mûçeyan kir. Qubat Talabanî dibêje pirsgirêka Mûçe hê nehatiye çareserkirin ya heyî tenê pînekirina û dawiya salê jî ve heman pirsgirêk carekê din serî hilde. Ji bo vê divê pirsgirêkan di navbera Baxda û Hewlêrê de li gorî destûr bê çareserkirin. دەپارەی نەبێ باش ئەمە وتەنکەرەنەوتە بۆ کووەڕوات لەکووە دەرەچێت چا حکوومەتێکەکەی بە کێ لێکڕێ ئەوە سەبەبکارە ئەشی ژیانەکە نییە ئەگەر تۆزیە پەلەقاژەی ئەم لاولای ژنەکە ئینسان نییە پەلەقاژەیش نەماوە بەڕاست کار و کاسبی مەتحەم کەبابخانە مەسەلە خەیات چۆن خەیاتی بکە وەڵای دۆخی بازاڕەکەت ئەو کاتە مەعاشەکە دەن فترێک دوای فترەکەی تێرە خەڵکی تۆ سەرسبن بۆ قەرز و قۆڵی هەر پێ نادرێت کە زراعەتی نەبێ فەلاحەتی نەبێ وڵاتێکی توجاری وڵاتێکە لە هەموو ڕوویەک و پێشکەوتووە کاکە ئەوە من پێچەوانەکەی بینم ئەگەر حکوومەتی هەرێمی کوردستان و داهاتانەی کە لە بەردەستیایەتی بە داهاتی خاڵە سنووریەکانەوە داهاتی ناوخۆ و زەریبە و ئەوانەوە ئەتوانێت ئەو مینحەیە کە حکوومەتی عێراقی داوایەکە کە 120 میلیارد دینارە مانگانە تەسلیمی بە حکوومەتی عێراقی بکات لەو ڕێکەوتنانەی کە کراوە پێم وابێ حکوومەتی عێراقیش ئەوەندە موچە تاخیر ناکا ئەگەر حکوومەتی عێراقی کەموکوڕی هەبێت دیارە کەموکوڕیەکە لەمانەوەیە ئەگەر ئەمان ئەو ڕێکەوتنانەی کە کراوە لە نێوانیان بە باشی و بە ئیجابی بڕۆنە پێشەوە حکوومەتی عێراقیش باوەڕ ناکەم بودجەی هەرێمی کوردستان تاخیر بکات. نه بخوا نایکە موچەیە تخا 2-3 مانگ جارێ بیەن لەکوێ بەژەکە موچەیە 500,000 بێ قەرارەوە بوو سەڵەکەمان پێبنەوە ئەویش نەما سەڵەکە نایدەن نازانم سەڵما پێدان زیاوەسا نایدەن وای وەڵی خۆڵ فەقیرە و داماوە ئەو موچەیە هەیە دە موچەکە 2-3 مانگ جارێ بڕ بخوا ئەمە ئێستا موچەی مانگی هەشتە لەوانەیە 2-3 موچەمان بفۆتێ بخۆ کورا ئەمانیش پارەکە نانێرن 120 میلیارەکە نانێرن ئەویش تەخیریەکەوتەوە وەڵا خەتای هەردوو لایە بخوا ئەگەر ئەم زوو پارەکە تەسلیم کە ئەوی ژێی نێرە Rio de Janeiro de operasyoneke narkotike de 32 kes hatin kuştin. Li bajarê Rio de Janeiro ya Brezilyaya operasyoneke berfireh li dijî rexstineke sujdara narkotike hatine darxistin. Du operasyoneke nêzîkî 2500 endamên hêzên ewlehiyê cih girtin de şer derket. Li gorî AFP herîkem 32 kes hatine kuştin. Serokê Devletê Brezilyayê Luiz Lula Silva diyar kir û got ji bo operasyona pêşwext hikûmeta wî nehatiye agahdarkirin û welatê wî dê sûcên rêxistinkerî qebûl neke. Piştî operasyonan şêniyên herêmê şok û tirsek mezin jiyane. Li gorî şahîdan hin cenazê bêserû bûne û nayên naskirin. Şêniyên herêmê polîs bi kuştinên bêdaraz tawanbar kirin. Netewên yekbûyî fikarên xwe yên li ser bûyerê anî ziman û ji Brêzîlyayê xwest ku lêpirsîneke berfireh bide dest pêkirin. Belê godan jemen çê nîro pêşkêşkirin ana xatirê we de baş.